Ture. Old school Thursday. Na nsoka na ali kugathura turakiaragia tu atena. You see? Tugikura ri. Ona ngino ikirite ne wayo ri. Ana muthoni ni auga ari mwana ri. Gutire mundu tari tene wake. Yes. Kuri andu mari kro me glorified here and there. Gatwana ma address. Andu matigaine andu mari makiriveti. Kiriveti. Sana uzie mundu wata akuga prefect. Aka kiriveti. It's very rural. Raia musi oroka nyaga kunyura nene hire. Leora gaire giturwa. Ayaka itane kiriveti. Ni akili 36. Na kwa famela josia korota tamonaki. Wakora kwa othe. At one point or the other, hega turo manyite ya Thukuru. Wakora brother yake niwe kiri 80, sister yake nake niwe kiri 36. Na keke oge tu, na kende kiri 20. Ale bwajowe. Yes. Na ndiciragia mahuthirite influence ya muru wa nyina uria mukuru. No ari school captain. Na cio ciana cio icio ingi inya ari. Othe omundu kirathi kia wari prefect. No, if your relative is president, you find yourself in the cabinet. Ego akiri andu angi nawe. Aya maikara ro ya mbere. Yes. Aya migunda yao yahutitie rami. Kirathi. Mwana hata ari migunda yahutitie rami. Ina mai na kiria. Na siwe jina thitima. Kami migunda no koragwo iriganitie na riri. Buroti. Yes. Ondu ona kungiokire riri. Ona kungiokire mundu riu urarehetwo undu uguo nio manjagiririo. Yona mundu rafundithia kaundu fascinating nyaguga you can have a look abako heana. Ari mundu wi haha mbere. Iri wandu le maikara hari arudi cio hitukagira. They were special breed. Temigunda wa yahutitie rami. Beachfront property. They used to feel very special. How wabera hatikara kirimi no? Kirimi no sienda baki. Ona kirimi no yare hagwo hau kioho. Ogioni kirimi no how he was serving jail time. Me had strict supervision. Ule heto hau bera we kirimi no na mundu tanyita mathaafuri. Wakore heto wa mumu. But there was a very glorified front bencher. Wakoro ahetwo riri. You see there was the bell ringer. Bell ringer dagehetwo iona kuria thutha. Atinda kuo kigia na kiuma kuhura ngengere. Na iye kwa murango-ini. Na mundu ucio ena powers cia ku live unceremoniously without permission or announcement. Au maona gukihoyo tondu thane cia katia. Thane cia kinya cia ngengere. Yes. And there was another one. And I think those are the people who are now in leadership matuikaragira. Maheo wira ba gufuta blackboard. Those were demigods. No, Mary, they were mean people. They were demagogues. Bodu wa blackboard. Yes. Na nekaga tu kaundu akahura tu amurakarie kana munuhe. Yes. Akoro hana ADC wa mwarimu andika notes tu kwaje maba mako niwe ukoro custodian wa ruraro wa BB. Ruraro blackboard ire ni rwari nakanyamũ ga kunyita kahando kana ga kuigura ndiro okakaiga hau raini gacoka komiugo gacora rĩngĩ gathigata kagania bodi I hope makigaya mĩgũnda rĩu. They used to feel special. Kana tenda. Hope their quantities are there. So kakandika nditi na gaikara ceremoniously. Yes. Mwalimu wake aje kuandika noti. Most of us were very slow go kofia.
You see, omera twari ginya na challenges cia riri. Yes. Especially polling station. Yes. Kurigana na what time of the year it is. Na uikarete position iri kukirathi. Yes. No akora ri we mwena uyu uri. Na mwena uria kwena otherire. Ndurona mbura kibodi mwena ucio. We different weather zone. Na blackboard. Riu ukiga kobia kindu. Ni haku wabe ukire othi mwena uria utari no theri. Na no ari mona ne matigaine. Kwe mandika ta marigitari. You have to really look. Kwe mandika demo uria itemagwo. No kwe manyitithanagio guo. Kona thiete. Ne blackboard ya na yo maita maya. Matatu. Yakandika haha. Aoka haha. Athi ha gatatu. Demigod no ya gufuta blackboard ri. Aikinya ha gatatu ri. Ekara huka igafuta hali ya mbere. Useless. Kwenda sana. Now he was part of the deep set of mwalimu ni arugamana nake muno. Akagora kwa Shut up, what is it? Tunjamaliza. You are very slow. You slow people, you copy from your friends. Oh, gorara. Alitaangalia kesho. Kwa hina kiona atare kio dimenyu huko. Kwete muona aliso karibu ena soka wa blackboard huko guoko. Muona atare ni gitari. Ayaka. And then you see an advantage. Yes. So do harika leta hari front row. Yes. Dari mwena na guna challenge na blackboard. Daddy. Na guthoma gwakenera ithu ugo ni akwota kwandika na riwa. He is okay. No, they were dead because wofuta vio. Kwaje ungekoni uri waheto kimuregeti. Wana amuregeti ucio tatari rucio raro ne ana go president yake hiti. Kafuta. Kenakio wetuaga u. Kana mwalimu especially in sciences. No itaru mwesa kodari. Chemistry no is what do you call this? Is it to NaOH? The formula. No is all kofia nacional wira. Especially kona bene no wahingi kaga kidogo. Yes. Leo ni ali yao futoka yo mwalimu amwe you can wait. Akora futete blackboard parallel. Leo murono kimwena kenuvu. Those were special people. No, adwacio ni maigua sukari. Yes. Mana ndo lema moka gukweheria hema igogo na nithathirite. To ageni na irofi ni mathire. Wajaria na mehokeirwo ni we futa blackboard na mwalimu ni amuhea wira wa gucora diagram. Irira kwina diagram ya iracorwo. Yes. Igakora mundu nake ni mucori. Yes. Okani ero acore fanga. Acore eta watie mwine hura bao kiria. Rada. Kamisho. You know copying and drawing is another thing altogether. Na ti andu othe maithiragia. Yes. Ari ki agavuta mutikakirire kiheo giake. Chance. No, they were a special breed. Chere no fute. Atotikinyete nuthu. Nigetha ugituneane. Yo gisa kore iyo sekuru yetu atuite rabbit. Niki. Kaloriri. Mr. Kamangari. Our English teacher and he's still around. He's still a teacher. Ora ya Mr. Kamanga atriri. Sir? Can I rabbit? Akero, yes, you rabbit. Come to a rabbit. Tell special to chokama waiting for coin you. I know okay, you a baby Lura. Yes, you know a custodian, no instruments of power. Mother. Reure, tukithoma ri, there was some very seldom, akiwa seldom ne kuga rare.
Yes, tikaige. There was some seldom tidings. Sioka Thukuru. Ugakora riu ni kaundu gatari ga kawaida. Yes. Sometimes kiumanaga no tana wa aitha gitonga gia Itura. Koigua kiuga ngwenda kwirwa ciana cirarekia kigeranio ri. No ni mathinyire legwa ihahai. Ndekima motivate. Yes. Muthenya ucio ndwatiragwo ni mwana no mwe. Ono ria murwaru ni okaga. Ona kaboke na diripu. Wene kwa nyaga ya Itura ini. Goduriti masuga. Nyele ugie ni ave jira siana de waiki. No primary schools back then had a heavy population. No, ito chukuru ne ciana nyinge. Wogia ekorie cukuru ena ciana gikenge na kindu. No, tamioro primary tugithoma twari ngiri na ngana magana mana me kindu. That's my point. Okay, go ugitonga ne kiauga ne kuruta ndegwa ici. Na wangi makaheo changamoto. Ogakwa ni ciongerero ndegwa ingita cigana. Igire nigetha at least yo mundu arumeke. Kanyamu. Yes. Never mind resources station nacio ciacoka ikahondwo ni system. Nesiashugagwo ona gwe kundu njui muteti wega tunandiko gweta tondu andu acio ma muteti wari ho wega tu akeneana ng'ombe igiri na andu aria okite nao makiimbiriria cikineanwo ici ithathatu kwe igere nginya muthe uri kuhotekete ni irarĩithio they brought physical cows. Irio cia ciana ikiunithio kundu tũgwathĩnjirwo ng'ombe inyana ciarĩ ithathatu na nĩtũĩ arĩa makuire icio citathĩnjirwo no racio tũtiamenyete twamenyire na mũthuri ũgwĩtwo wachira bakirira to niwe guraga njuga guku corruption akuye njuga ici inya ko mundu wekire audit ne muguri wa njuga ng'ombe ciarĩ ithathatu no njuga ciarĩ inya. Yes. Oguo he ng'ombe igĩrĩ ciagire njuga igĩrĩ. No ajure kira ciana cia heo muno ri getha mathie makinunga nyama mucie ni thubu thubu niguo akoragwo muingi kana akwa ni cia githĩnjwo i no ka notice muthenya ũcio ri buche itikoragwo stoko no suddenly kwenya mabuceri. No, those were scams. Adomara hasa ciana irio. Aigo nego ka mundu akirutira ciana igorirwo mwana soda. Yes. Mukaigwa mundu athiethe gikombe munanirwe mwe. Tariona former president Moi. Yes. Ni ari huthira muno ya guthia kirugama kana akaingira thukuru. Yes. Na agagitiga gitueku. Na ndaa kirori gia soda na migate agithia especially Thukuru reserve. Ha gitueku ri. Yes. Nikia misappropriatagwo. Wega with no apologies. Na gutiare ombudsman. Naga hende otia kireo nditatondu wa riri utakire mundu warumagirira uhoro ucio gutiri ciata nuka gota utau kana moya kiuga ni abandaga ni waje wabi edmaza nadaga wadodo wanuliwe gitu na baje edmaza 100,000 badodo baangaliwe. No atwekanirie broti kuma koria kaya hwe
Okay, nginya thika niguo gure Broadway na wholesale. Namwe ne maga ukigura. Yes. Agowe muru uthioka uga question. Yes. Achire ko nugo komire statement ya riri. Thioka uge. You care moi. Aikona maundu male gazette ne thirikari ta iria ria Nyayo no ria misappropriate go. A lot. No, masiwa ya Nyayo. You see, actually, Gwetha, we have State House primary to renew every day. Every day? Yes. Must have been very lucky. So we were just next to State House. We to a hedge. Tirogiri? Hedge. Hale moya wana de Thukuru we have. Hey, you know, to you are fresh. They are Tetra Pack. Oh, Mutianu are long life. Havana. They mark ACC industry area. Oka. Thukuru. Oh, Mudenya. Wakiri wodo doine. State House de kwa to modwe start to on a carbon ni this your car we can do it product placement. Carbon nisia je carbon ita rusia madhavuni ke taru junior Colgate ya rutoro ya bereri Colgate ya adore ke to ya sian ni ale hiyo kwa State House primary na to geto faridi weka atia tukiheo mundu Colgate ni ala to thie to wu asiari magurage ke no you are very no, it's true na not what I hear aqua fresh na juice yeta go boost kabunio ne okire kabunio Thukuru. Yes, nikata sia nice ire you see the marona potential. Yes, no, you are privileged. Primary ni marame ne mo di mwere asiari ne muri juice mwere ko boka uga ke yeah, boost. Kana luko said. Rutu ale hagirwo guo na dextrosol. Yes. Baju ko tiale maundu mau. Rogogo. Gutire kabodi omire ona potential. Gina shube. Ona irie ria jago kire hindire takinjaga. Wanja kwina otenderu. Acha gukura ria coka kuheanu. Gwendire takinya kwanja gwatendera yikari akinyuo ho maragwa. No, State House was a privileged school back then. You mwari wodo indi. Kukiri twara hiro tomato so o mundu gaciupaga tomato. Igwa ngoro hai kindu kia thirikari twana ria twe primary ri. No agajeje ikamuthokete Thukuru ndio kana biscuit. Waziri. Is the only thing ya thirikari ingeriri kana twarire twe primary. You see ya Nyayo na ria Thukuru cia gicagire. Ni ria hudagwo ni wakoraga ndwe kirehagwo exact. Actually ria long life ria itagwo riri. If you are supposed to get it like twice a week, ria rehagwo riothe. Maka minimize frequency yako mune from 2 days to 1 day. Ano long life no mwalimu munene angekuwa katoni ta ithatu ni ithaburia cai. Ona thera ndokagira riri rugongo ndwakoraga o hindio iria ria Nyayo ri nigukora yes no ni mwakeheo na ni mwakeheo cia yanyu ago ritire ngeiru haria gikenge-ini ni system ri aya nevoti we ogiahitirio tire Thukuru muthenya uria riraheanwo we ni muorano na ri you were it was considered you have forfeited aria maheo ri na ne ha standing orders kuma na muci mwayo iria ria kundukanyue ndugatumure oinoke na ri wanyua rocio muranyua turungi kuhasasiana wako ajone system we mwashe mucie ni kogiara iria thina muno koigweke ate Thukuru ni gukire mundu ciana cia heo mundu mugate na maudutha wothe na nunarehera nginya ciana iria ingi cianyu waria mugate mugima wi wiki ni andu anyu atari ndukurikana muri ciana wanda uyu na soda guku rero kuo soda
Nazo ndio ndo matiari ushambana exposure yako rugamira kioto. Hata kioto giari kihinyiririku muno. Ona pesa cia campaign cia keneanago ikare yo ni mundu moi wega and you do nothing to him. Kioto kiari kihatiririe. Injiria tasi ni amaka. Ni amaka ona ke koigua ati kambuni ri ciare ha offer cukuru kuria wathomagira. No, they used to. On a sports day cia guku State House ria twathomaga ri ni cia kuona sponsors. The sponsor Kwe kambuni erutagira kurehe glucose, egekerutira kurehe ambulance. The ambulance. Oh, you started in an international school. You know thukuru ya muingi. Ye mutiarehirwo ambulance. Yeah, the ambulance. Andu amwe na makirekire primary matoya ambulance ikoragwo ihana atia. The ambulance. You mete ku? Ni mwarehagirwo dental clinics. No. Agiraki. No, we had dental clinics yoka State House. The dental clinic. The Aga Khan na thibitari ingĩ nĩmareha dental clinics. Na nginya tũgakũrwo magego na tũkarũngwo hũmi. Gira ndio pambana na hali yako. Niungethagie kana hũmbi ciaku. Kwa nĩ maragira kũmunya igego. Haya. Aiyaja ina 43. Ngai hau atirĩ. Hĩndĩ ĩyo kũgĩa tuge nĩ ũgũthĩnjwo cukuru rĩ. Ona mũirĩtu watiranĩtie mathomo aritũ harĩ. Nĩ muona athondia eikĩirie shoulder show ciande. Eikĩirie shoulder show. Oja vizi ni musanii. Mundu watiranĩtie gĩthomo na agathiĩ ũreri-inĩ. Nĩ erikoraga. Andu megĩcagire we thikũ ici nĩguo gwacenjirie gũkorwo atĩ wa Nairobi ti ũndũ wa gwĩkĩrĩrwo. Aca. It's not something that is unimaginable. Tauta nĩ mũndũ nĩgeragia gũbathomu ũrĩa andũ magĩkorwo maikaraga kũndũ gũtathiagwo mũgũnda na gũtakamagwo. Ũkaremwo gũtheria kĩ? Biseo. Na kũndũ mũtarokaga gwakia mwaki wa ngũ rũcinĩ. Atĩ kũndũ gũtarĩ rũĩ. Actually, you would imagine that would probably be the blueprint or the epitome of paradise. Ati gotira akamwo, gotira atuirwo, gotira macembe muthi mugunda, gotira thiongo, mutira ikabu muthi macani ni mugatue, mutira umeri athumu. Kundu tare para cia ndoro. Yes. Ati kundu gutaka hiyo taya koroboi. Kanyitera. No, you would not imagine. Na lekio tokoragwo, you know, ale marairo gisa imakona riri. The very coveted dream of riri agari kia cukuru thieko. Gecuka. Nairobi. Na ona wale magi ya opportunity ya uka Nairobi iri. Ni ma exaggerate muno macoka rugongo. Bicere mwena makaminenehia muno. Makamwenderia guoya makeria. Makaothera cigota Kiguiri. Kukundu. Icagi riu nĩ kwagĩire nginya street lights. Yes. People don't get excited ati. You can buy an iPhone charger at Kwagia gagwitũ gĩthũngũriego. Aigua kwona fiber gĩcagi-rĩ. Internet.
Ndio ndo mahigo kale ni monie ne kore murimo. Nairobi is just still more or less. Ni hapa tu. Yes. Kwaja heo ndo wae agia ndu muno. Andu anyu Nairobi mokete gicagi. Ukaigwa morio ne muthe wanyu. Morio kuri andadora. Kagwa asai. Etirega guthama riu twi mwiki. Marka hende gikaigwa riu turathamia twi kundu gwetwa satellite. Riu twikiria ona eka turacokanĩria ruai twauga tukua kwĩrĩe na hau riu twi handu hetagwo rĩrĩ Komoroko ũkarigwo atĩrĩrĩ wageria gwĩ place iratu-inĩ cia atĩ no mũthame mũthiĩ kũ go where mũrathama mũthikũ you are permanently home. Kendo mongithama ne kanitha. Kana duka haria mukombaga. Thika wa accumulate muno. Letu aria thuka. Mugacenjia duka. Mugathi kwanjĩrĩria thirĩ duka ĩngĩ. Terminology must apply ga maica ma gĩcagi. Ati okay, how? Mugathama niki muthiko. Yes. For what reason? Yes. Na gutire bara. Actually, mwenyewe ona like you are banished forever. How mokora? Those are unfortunate ones will probably build another house. Leo ni ore ithama. Ni othama. Yes. Yo akiona riu thoguo ni arecokanĩrĩirie. Yes. Ni arakire nyũmba ĩngĩ. Ni agũrire maturamu. Araturithia mubariti ukoro hau ararugamia yake kanyumba ya Ituramu na nyumba iti akagwa ati na ihenya uguo ni atikaga time yo nyumba ĩngĩ kamũtuĩke ni mũkũmĩingĩra. Yes, na athia gĩcenjagĩrio igũrũ titiari ati architectural plans. Thoguo ni akiraga wau agwĩra mbuma kauga etongia gucia rumu haha. Yetha irondirisha thutha-inĩ. Etongia mbĩkĩra ti. Nengia andu aero ri. Gucia yuke ti. Yes. Ati guthama, you know you would not imagine. Ati andu maiko maikaraga guku. Macoke manjie guikara kundu kungi. Niki. How? Ona kila mongia kirari ne probably guka wanyu arehe musorofia wa kugiatura mugunda wake ukoro riu thoguo hari akite ri agairwo muico riku muico ri tondu we mukuru riu nyumba igathamio literally koyo that was now moving. Eyo ndio thama na nikiona atuoka Nairobi woithanagia Nairobi yothe mwako we estate ino mwako cio ngi we estate ĩngĩ kaigua uria kwa karanja thiko ici ngobotera kawathamire ona ndigithamite meri ndakire nothi ndathi huruma riu ndibotera ni uthiururuka ngigongia kora membri egwaku kana ruai kana na ugu gikuyu ni guthamanga tondu ru wagi opportunity ya ati we na flexibility na mobility. You see, there were some very rare, incidences. Waiguaga ngani yari ni magurire mugunda moro magithamira kundu kuriku. Now those you do for very rare. No, it was rare atigengania ni mathire ruguru. Very rare kabisa. Na magithama fiu riu we ora imagine ati riu ati no mwe ona warwa indo iria cia nyumba nyuka riu mugithama mucitware oroke uria mugitwe guthama ri niki mungikuwa. Yes, aria mathire close to guthama ri magira gota mani power magathamie mama we Nairobi to offer free labor. Yes,
because there are people who are very, very tough and don't get tired easily and don't require a lot except food and shelter. Yes, and the thrill of just being in a lobby. Okay, you know Marida. You know Marida. Yo. Yura ke wire jaga de marada me ya kono kura twanga ke mere maine. Kato marako lago akotene. Ina no nyiza maondo. Ye mati ya iranga. Kakafuri go ikarago. No e de so esa ito ya iranga tano kafuri. No, we were in the dark. No, we are from the dark ages. It's probably the lower Paleolithic. Kafuri go ikarago. Na mugiugo. Ada na idea. Daddy, ona rangate korago. No idea. Gumwele ya rangata no kafuri. Yo kafuri. Kwa hiyo. Aga exposure kuma turi ihere. Ni atengera muno. Maudu ni matengera muno. Muno view. Ururi okwaje hake bakioera wathanire. Maudu ni matengera. No, your entire childhood ni weragira muri momwe. And nothing was changing. What will change? No, giri mwache haka. Lekio tu kanile vile tutuika nomadic pastoralists. Ode wezi ma. Kigo kikoro kajia Gwetha to maodo mago kumai moka Thursday. Wathamira Kasarani. Yes. Waso kuna Kasarani gia kumekuwa na watu wengi sana na wagora kama tokaya. Ugathi sports view. On average modo Iruga sagia tari ya thamari. Akiwagia gwake gukuri. On average uthama maita manana. Na weke mathabu 8 times. 8. Oreherie that stagnation you had. Must stagnate Kechagi. Oreherie you are stationary years. Ringira guatriri. Iyo ndo thamagira gwasoso muthe mahingisana na mathi. Thina keruga uthama kuria mathamaga ri ni guthama kuma riko mugathi nyumba nene na irio. Ai dio bro nere ne shamindo ndageithika ugathesalimia short mna wewe wacha short man wewe utakimbia mwana wito thiko ine mwari yagone ona ndauha ndo social media. Takimbia wewe. Yesu utaukipita. Shamindo. Hey, de Casamindo. Okay, daira 45.